بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دوبا بلوان قرآني إيغا إسا براني قرآن جيشون أمتا دقدما كيساتي حسب وأرقمانين رميت أمرم جيشو إيغا براني دوبا قرآن كان الرا سورا دور الدنيا تبوتي تم gaafis dhufa obboleessaaf obboleetti qur'aana kanarraa suuraan duraa buute waa hedduu sanbeekun nama fayyaddi. suuraa iqra jedhamtu santu duraa rabbiin gama nabi muhammaditti buuse salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi. suuraa tana dura bu'e. suuraa tana tuuba isii tanattu gama daliilatiin ta akka malee ragaa jabduu qabdu suuraan duraa buute isii jechuu keessatti jumhuurrii waliigalli ulamaa kana caalchisan iqratu dura bu'ee jedhan. iqratu dura bu'ee jedhan. tuuba eega iqra dura buute ta dura buute tana baranne haasawni keessatti namni waa nama gaafata. mee ati suuraa dura buutellee iqra jettanii jedhame olomaani nu barsiise ta booda buute hoo jettee gaafii wahii ka ummala qur'aana irraa suuraa dura buute baranne wanni duuba bu'e hoo tam maayyee ka qur'aanni irratti xumurame kam yoo jedhan duuba wattaquu yawman turja'uuna ila allaahi ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إسيجت آياتنا سورة البقرة كيس جرت إسيني آيات إبلمات في سدتمي تكفات واني بودا قرآن كان قرى بودت دوئي بوفامي آيات تنيا آيات نتوني إيغا آيات ربعاتي جرتي بعد آيات ربعاتي وقبل آيات أمو درا آيات دين إيدو باتوسان درا بعد ربعا درا سنت جرتو ساني آيات أما نسني قرأ ساني ربا لما سدتمي تكفر ركا جرتو سورة بقرة كيسا إسيتو دوبا بوفامي دوبا تدرالي بران تبودا بوفمتلي آيات بران قرآن كن دوبا إني قرين إسا مكة جدام مكي سورة جدام تجرى مدني سورة جدام تجرى يروي ربين جد سورة قرأوا آنسنو اتلوف ديمنا سورة تن سورة مكاتي سورة تن سورة مدينتي jedhamee qur'aanni kun bakka lamatti adda qoodame kan sadaffaa ammoo suuraa bakka isiin makkaa hin tahin madiinaa kan tahin bakka isiin taate iddumatan akka taate ka ulamaan itti wal dhabe jira qoonni sadaffaadhaaya. duuba suuraa makkaa buute yoo jedhe maal makkaa jechuun dachii makkarraa jechuu moo makkaa jechuun kun wan inni itti fedhame maal jedhanii ulumaan islaamaa ammallee irraa haasawan maal makka buute jechaan kun suuraa makkaa jen maal makka buute kun dachii makkaa gubba buute moo jedhanii ulumaani keessatti wal dhaba godhaniiya moo zamana rasuulli makkaa jiru san moo makaana makkaa san. duuba kana keessaa jechi irra fudhatamaa tahe duuba osoo rasuulli keenna hijiraa makkarraa hin bahiniin duratti suuraan buute suni maal jedhamti
suuratul makkiyyi jedhamtiya osoo rasuulli makkarraa hin bahini suuraan buutuu taate suuraa makkaa jedhamtiya eega rasuulli makkarraa bahee madiinatti galee suuraan achitti buute suni madiinaa madaniyyi ta jedhamtu madaniyyi suuraan jedhamtu suuraa rasuulli yeroo madiinaa eega inni galee hijiraa booda buuteya warri gariin jecha kana malee jecha biroo warra jedhetu jira jechi irra caalan ka amma walii dubbanne kana akki jedhan wanni nu gargar beeynuni suuraa makkaati fi suuraa madiinaa wanni nu gargar beeynuni yaa ayyuhannaasu suuraan jettu marruu makkaa jedhan yaa ayyuhannaas yaa ilma namaatiyo jettee maqaa waliigalaa ka ilma namaatiin suuraan nama moggaaftu cuftinuu makkatti buute وبالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا سورة جت مري مدينة بوته جداني أكنا ددان قبان هن جت لمتاتي جت إرفو رتما قبو أمو هجرة درات سورة بوته مكي إيجا هجرة رسولي به صلوات ربي وسلامه قو مدينة تبوته مدني جت cimaatahe olomaanii ka cimeessanii jabeessan kan hanallee baran duuba garii suura madiinatti buute mee tamtam fa'a ri'ati nama qur'aanatti amane nama qur'aana jala deemu nama qur'aanatti amane mee suuran madiinatti buute yaa obboleessa yaa obboleetti maqaan haadhay siin jedha tokko sitti dhufe duuba haga suuraa 20 madiinatti buute jedhanii olomaani maqaanuu dhawan kalbaqara wa aali cimraana wannisaa suuraa baqaraa dheertuu tana siin suuraa madiinati suuraan aala cimraan illeen suuraa madiinati suuratu nisaa illeen akkasuma madiina سورة المائدة لين أكسم مدينة توبة سورة هقمي بقرة آل عمران سورة النساء سورة المائدة سورة الأنفال سورة التوبة كذا النور سورة النور لين أكسما ومحمد أحزاب مع مرور eega dhedheertuu tana dubbanne mee suuratul muhammad illeen suuratul ahzaab illeen irra dabarree akkuma nama waa deddeemuu irra deemnee tunilleen suuraa madiinatti buute kun ogaayettuu irraa qabanneeyyu takkaa lama bira tarte suuratul fathi illeen suuratul hadiid illeen suuratul qad sami'a illeen ولا تقدم اللين تحريم اللين فاستمي أبوليس فأبوليتي أغي أكنو متي سورة وانتنا برات مدينة كنو سورة المنافقون سورة الجمعة سورة حشري سورة الطلاق سورة ممتحنة سورة النصر تنشفتو إيسا سورة مدينة كيست بوته سورة مدينة الروابيتا يوسين جران إني بيكا هنو برات بوليتي هغانوما برومسا إراق أمنا دوبا سورة بيرو تا كيست كلافني أرقم سورة غرين نجر تاقا سورة تاما سري وليلكو نتون ديقداما تا مدينة سورة كل ألم أمو ulumaa'in keessatti wal dhaban makkaa jenna moo madiinaa jenna makkaa jenna moo madiinaa jenna 20 12 hagam 20 fi 12 walitti 20 madiinaa 12 ta keessa wal dhabani suuraan achirraa gati hafte cuftuu maal jedhamte isiini makkiyyaa jedhamtiya 20 madiinaa san malee 12 irratti wal dhabni godhame kana malee suuraan achii gad hafte sun marruu
وما عدا فقد مدى مكي ينبيك عنهن الفتى ذكي أكنا جدلان واني سوروان مدينة دقدم سنيفي كل ألمي إراتي والأبا ملي جرتو مكي جدمتيا أكا كان جد سيف إبسا قربان عاقلته عالمني عاقلته جد سي إبسا جد ويعرف الجميع بالنقول شوف تكنا سورة دقدم مدينة أبو تكنا نقلين بيهنيا نسيت التجيرة تيروال أبن اللي نسين بين توبا واني نقل وان أفه ملي وان نمني ملانج ايمتي أرم مدراسا صحاب دو ترى نجيت علمين تنيجنا توبا بلوان سورة الدبرن مدينة برن سورة مكة برن سورة إرى والأمن قد أمولي برن قرآن ترتيبني سورة وان إساء noof diqqollee taatu waa irraa ifan maaltu itti aana duub maaltu itti aana eega kanallee baranne wanni itti aanu duuba qur'aanni kuni inni namni sahaabdotarraa qomatti isa qabate jira biyyan mee namni juz'a 30 haffaze sahaabdota keessaa jira qur'aana garre moo namni matatti isa qabate qur'aana kana haffaze huffaadni kitaaba rabbal aalamiina mee sahaabaa keessaa eenyu yoo jedhamee gaafin dhihaate nama sahaabaa tokko beeynaa biyyana kahim duuba وأوجبوا أن يحفظ القرآن كفاية ليظهر البيان أكنا جران ورّي علمائي أسطورة دبر القرآن كان متات حفظمون درك أما جران درك أمني لمتي قودما فرد العين فرد الكفاية جران عين جتشون كما أبتش يودا لغي درك أما سن إفيقي جسمالي إرامبون أكا صلاة namni yoo fi salaate malee namarraan bu'u salaata waajibaa shanan kan namarraa buusa jechuun hin taatu duuba fardul ayniif kifaayaa jedhan kayoo namni gariin sirraa dalage gariirraa maasiyaan bu'u qur'aanni kun fardul kifaayaa jedhan hawaasa keessaa namni mataatti qur'aana qabatee qomaan qara'u jiraatuun dirqama osoo cufa hawaasa irratti hin tahin garii hawaasa irratti dirqama namoota garii irratti dirqama jedhan fardul kifaaya dura namni qur'aana haffaze qomatti kanu jala deemnu itti nu hidhamnu nabiyyiin rabbiin filee nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi nabi muhammad haafidul qur'aan inna calaynaa jamcahu wa qur'aanah nurra jirti qur'aana qoma kee keessatti walissii qabuun nurra jirti deebitee waan qoma keessa walissii qabne qara'ulleeni huno nurra jirti jedheen si qaraasisulleen nurra jirti duuba rabbi qoma keessa wali qabeef معلمني دفين نبي محمد معلمني سا جبريل اتما قرأ فإذا قرأناه فاتبع قرآنا يون ملائكة جبريل جدامو ست ارغني ست قراني قرآنا نغيفتو واتكالي الربا كان كيوان إني سبرسي سيسان دفيق أبت أجت اتنجرجريني يو إني سورة مراسك قرأي الرابه أتي دوبتي قرأي جدين قوما كيسا سيجيرا واتكالي قوما كيسا سيجيرا أكا نمني وورابو يوكوا سجلوا توكو كنو هاسفنان سجلموس سي سجل قوما كيسا جدين ربي جيشو دوبا نمني حافظة كدرا قرآن حفظ إنو يو سنجداني نبي محمد أكسما أمالين نمني قرآن حفظه أبيهم وزيدهم وسالم مسعودهم مفسر وعالم الروان هغانا مقا الرابيكم بريدا أبي نما جدا مقارئ قد
ubayyi nama jedhamu sahaabdicha guddaa kanatu haafidul qur'aana sahaabat zaydi ilma haarisaa kanatu haafidul qur'aan mallee saalim haafidul qur'aan مسعود حافظ القرآن عالمة معاذ ilma jabal أبو الدرداء ابن سكني جرت مروا حفاظ قرآن كصحاب دوتر راتهني جري وان كان من القرآن حفظ زمن صحابة نجرا حافظ مكادا يوجدا ولو فرا كستي توبا مكا إساني دوفني takka takkaanii ibsuu dandayuu qabna insha Allah yoo rabbiin jedhe akkasitti ammallee tuuba wanni itti aanu suura hagamitti qur'aanni kun yoo suuraa lakkoofne suuraan isaa hagami suuraan qur'aanaa kuni suuraa hagam biyyana qur'aanni kun mee lakkaawa suuraa hagam akka inni ta'e lakkaawa meegaa qur'aana baafadha ammuma namuu mana keessa jirtan bakka intarneetarra jirtanii lakkaawa an 114 jedha mee isin ammuu lakkaawa anallee qajeelcha deebii tana insha Allahu akka isin waa'ee qur'aanarraa walii dubbanne tana hordofaa jirtaniif hordofut hin jirtanii waa walii beeknu mee lakkaawa nama dura jira suurani marruu ni himti suuraa faatiharraa qaba haga birabbinaasetti suuraa hagam ormi culamaa suurallee himanii akkasuma aayaannilleen hagam jedhanii himanii harfiin qur'aana kanaa waliigaletti huruufa harfii qubee hagam jedhanii himan hattan qubeen qur'aanaa awwalaa faga aakiratti qubeen qur'aanaa hagam jedhanii darajaa san nuu himan meegaa suuraa ijaan laallu tana waliyaa ibnu suuraa hagam qur'aanni kun jedhanii gaafi dhihaatuun mala suuraa tana akkanatti beekuu qabna suuraa tana ulumaanii akka itti addaan baasantu jira qur'aana keessa suuraa adda baasanii 7 xiwaala suuraa 7 dhedheertuu taate jedhanii suuraa 7 dhedheertuu taate jedhanii addatti lakkaawanii talammaffaa hoo suuraa aayaata 100tti xumuramtu jedhanii darajaa lammatatti lakkaawanii darajaa sadaffatti ammoo suuraa mufassal jedhamtutti lakkaawan suuraa daftee faatihaan bismillahirrahmaanirrahiimiin gargar foohamtuu taate ta osoon dheeranne gargar bismillahirrahmaanirrahiimiin foohamtuu taate jedhanii nuuf bakka sadii hibbaasan jechuu 7 dhedheertuu taate suurawwan 7 dhedheertuu taate taayaanni sii 100 olii takka 7 adda baasanii lammanni qoonni lammata suurawwan aayaata 100 isiin geettu jedhanii darajaa lammata baasanii darajaan sadaffaa hoo suuraa mufassal jedhamtu suuraa daftee isiin gargar foohamtuu taate kaayaanni isii 100 geenne gargar baasanii bakka sadii tana qoodanii akkana suuraa tana maraa bakka bakka kaayanii yoo sii dhufe 7 dhedheertuu yoo jedhan siif gala ma'iina yoo jedhan hoo suuraa ma'iinaa jechuun aayaata 100 geettu siif gala mufassal yoo jedhan hoo waan 100 gadi jechuu sii gala bakka sadii kanat akkasitti qur'aana kanallee ulamaa'iin islaamaa nuuf gargar baasaniya qur'aana kana keessa tuuba muhkam waan jedhamu jira waan ma'anaan isaa ifa bahaa ta'e ma'anaan isaa rasuulli sahaabaa ka sahaabdonni darasoota isaa ni barsiisan ka akkasiin ilaa yawminaa ma'anaan isaa ifa baafamaa ta'etu qur'aana kana keessa jira
qur'aana kana keessatti ammoo waan ma'anaan isaa rabbi malee namni hin beekne illee jira ajaa'iba duuba mutashaabiha jira ammoo muhkamiif mutashaabihatu waan ma'anaan isaa addaatee beekamee fi ma'anaan isaa addaatee hin beekaminutu qur'aana kana keessa jira jechuu beeku waan ma'anaan namni tokko rabbi malee hin beeknetu qur'aana kana keessa jira alif laam miim yoo jedhan ma'anaan maali yoo jedhan namni tokko ka beeku hin jiru namni tokko ka beeku hin jiru eenyu beeka mee alif laam miimii naa hiikaa yoo jedhan namni beeku ana natu beeka jedhee caalimni gadi bahee takkaa hiike hin jiru nabi muhammaduu hin hiikne salawaatu rabbi wasalaamuhu alayh waan rabbi qofti ma'anaa isiitiin gargar bahe mucjizaa qur'aanni kun qaburraa takka suuratu saad jedhe eenyu suuraa yaasiin eenyu beeka yaasiin suuraa haamiim tana maraayyuu suurawwan akkanaa huruufa cicciramee suuraa duratti dhufu kana mana haqiiqaa rabbiif dhiisan tafsiirri irra gaarii ta'e kan waan ma'anaa isaa rabbi qofti beeku kanama tokkollee rabbiin himin ka warri lugaa beeku tokko nuun beekne jedhan mutashaabih kun ammoo qur'aana ma'anaa muhkama ma'anaan isaa ifa baatuu taate ka akkanaate duuba waan akkanallee qur'aana keessa jira jechuu baratuu qabna akkasumatti duuba qur'aanni bolowan islaamaa ilmii isatti deebina ilmiin qur'aanaa tuni ilmii jabdu ilmiin qur'aanaa kun ilmiin tafsiiraa tahiikoo qur'aanaa ardha walii dabarsina jennee waliif qur'aana irraa himnu tuni akka malee jabdu obbolowwan akka malee ilmiin irra jabduu taate ashraful culuumi alal itlaaq osoo ilmiin takka mata duree isii biran dabarre waliigalatti ilmii tana jechuun maletti irra sadarka qabeettiin baromsa irra sadarka qabaatan kitaaba bu'urri ilmii islaamaa hunteen ilmii islaamaa qur'aan wanni marruu achirraa baate wanni marruu achirraa dhufte duuba bu'ura ilmii islaamaa ka itti amannu kana qur'aana namni marruu mana keessaa qabu kana maaltun irra jira obboloowwan qaraatii isaa yoo nama duraan ijaallaalee qara'uun beekne taane yaa obboleessaaf obboleetti waan jabdusi tare qaraatii isaa haa barannu yeroo ittiin kennina obbolowwan yeroo ittiin kennina guyyaan dabre hin deebi'u osoo iyyaa oollelle halkan nurra kute hin deebi'u osoo iyyaa oollelle zamana dabre hin deebi'u seenan wamaan goot ammuma haa qabnu yaa nama labzii qur'aanaa qaraatii hin beekne haa barannuu ilmiin baratuun caybii hin qabdu haa barannu obbolowan islaamaa ilmiin qur'aanaa ilmii jabdu'u eega labzii walit himne ma'anaa hiikko isaa warri duraan qaraatii beeytan ma'anaa hiikko isaa walii aansuuf deemna itti jabaadha marxifadha namni waliin dhalate hin jiru namuu ni baratee ni barattan namni baratuu hin dandeenye hin jiru ni baradha jedha sammutima darsi biraa keessan rabbii walitti nu haafidu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu